tungin ya phai menta shaki katto kat nengot ki riu kraunam jaka berthai bat ki nang ruai ba pauna ki bala kren ban persha yu blai bat dan na pedeng jongki ki ba gajing em ga jongki kadang sa berkidang em hadu menta bat dan pat ki bala mat ya gajing yap hadin gajing kren ban jongki yu blai menta tungin ya phai kindak shapang jongki Manson Maryland uwe ne ginong ruai ba pau namba ki por menchwa haka por ba updiang yaka kusnam MTV award haka snam kat kandai spa kanda punyo uang haka baningkong nga aingu yo saitan bat uang shushu ngam shamla persha yo oblai handre nga persha yaki jingle bakla oblai balai ngingai hauta oblai bat uta oblai shamla ngai pat hangi ong une unong ruai Manson Maryland ubadang em haduk menta kawai ne ki ban ruai rap ka bakerteng ka rock in black ka don ne ki jing ruai ba ai kerteng Hells Bell ne ki baje dujam nang ta shu aga jing ruai ba ki ai kerteng Satan gana getio usaitan uyo yapi hakawai per ka jing ruai ka jongki ka ba ki ai kerteng Highway to Hell ka lenti ba shadujam haga ne ki jing ruai ka don ru ka kentin ka baong I'm on my way to the promised land. I'm on my way to hell. Ngadon ha kalenti ba syagari gijing kulal. Kalenti ba syadujak. Nang tapat sa kaway na kiban ruay bapaw na makiporman siya. Ka Red Hot Chili Peppers kaong. Hakabakipidang ya kakusnam MTV awat. Ausnam kat kanday spa kanday poar. Hakabanengkong ni ay kublay yu uksoy. Uway ni kidukhat jongkaban Black Sabbath uang. Usaitan ula bandai ublay nang ta shushu sa kawai pat kaban ruai ka papaw na makipuar manchwa ka Pink Floyd karwai gumne utruai ulong unong ablang berat jonga ngan om kerdo upintia yang ki jaka bakencang ba da ka bapen kala khongpong ya ka jing ruai sam udebet ka balai puar wen ni kinong ruai metar bashir khai hakipuar manchwa ukran ban yu jisu da ka baang Jesus Christ was a stranger boy himself. Jesus Christ ulang tang ukna nangway, but unew nong ruai ukatang David Bowie. Kine kidai ginong ruai kibadang dan berkibadang sa hadu menta. Menta ngin ya pai pat sya ginong ruai bapaw nam, but kiriu kraw nam juga berthai, kibakren ban yu ublay bat hadin kimat yu kijingyap kabasyar kai. Ujan Lennon unong ruai kaban Beatles. Hakapor bau interview bat ka American magazine uang. Kaniam Kristan kan salit no kan sadu sadam no shisendan. Ngakeren ye gijing shisha. Bangi ki ban Beatles ni kam pau nam shibun sha ban ye ujisu. Nang ta uang shushu. Bau jisu ubiang. Henry ki jing hikai jung u ki steng bat ki jem palat. Kabas ngo pala kalong hadin bau ne ujan Lennon ladep keren ye kene. Tangkam bakato kat nepor bat haus nam kat kandai spa prapau la syak siat yap hadu sausen ka Marilyn Monroe ka waini ke actress papau nam ke Amerika hakaba ka yakendu ye unong yalap bakraw nam ka persai u Dr. Billy Graham bat u Dr. Billy Graham ula ai gajing selop na ka jongka syapang u Jisu hadin gajing ye selop u Dr. Billy Graham syapang gani ka beriau ban pensengo u Jisu kene ka beriau kalaang ngam dan kam ya utau Jisu jame bar hadin kata shitayo lalam no yagamet yap jongka na yengsa jongka utan kiredo nervous u president Brazil haga jingyele election president uang bala dangayo sanlak vote wat ublay umla shu ban penkelam yanga kumta ula job da kabasok henry ka bapla per kalong hadin shisngi shwaba un bam smai kum u president uneu beriu ula klat not Bon Scott unang ruai jongka ban AC/DC kabamot Antichrist Devil's Child hagas nam kat kandai spa nyop kandai urwai kumne wat kang yanga nabangan le kat kabala ban yaj baj hagalan tiba shedujak haus nam kat kandai spa prapau ulayap ke jingyap ka bashir khai bat ulangoi ru wat yala kapri lajang hagane ke jingpang u Thomas Andrew unang shna ya ka Titanic baro phe tiba habau jubab ye jingkali u reporter syapang ka Titanic uang ba yakane kaling ba usna wat ublay umla ban perngam yaka Henry ka ba pelapat kalong
bagane galeng kalangam bat mau lem berkipai ba kilayap hangta nang ta shushu ke Christine Hewitt ke jurnalis jongkari Jamaica ka ang baka Bible ke de jing tho ka bas new tam na ke jing tho baro Henry ka ba pelapat kalong bagane Gabriel haus nem arhaja Henry ka kali jongka kala sya thangno hadu bakan tayap kordet yala de hapo ke jing sya thang de parlok baro kito ke de nongkren banyu belai barki ba maru ye ke jing kordet hadin bakila kren banyu parlok dang don bon ki breu ki ba kren persya yu belai ya ki ba ngimla banwan ra'lot hagane ka video ka ba mentah kene kalong tang ka video ka ba lengkot bangin tep syapang kita gi breu ha ka ba ki kren persya yu belai ke ketin ngejong belai la da pipule Galatia Andrew nyau ka ang watsya ba on syukari phi an om syukar ya belai na Maria ka eru ka ba ubreu unbat ya katahi un yo adro haga kitab Exodus arpau nyau ka ang men ong thalai ka kalteng utrai uba ubelai jome na ba utrai un penksan ya uba ong thala ya ka kerteng gejong u tiki parlok baro kane kalong ba ka jing kraunam gejong belai jongi ladang idon na kano ken hunyam ngidon na kano ken hun jingai reken mau bangidon ya uju ubelai kumta ka penlang ingi bangim dai ban kren persya ya ubelai namar ubelai ulong ubadan bor ubala ban perwan ye ka jing palat ka jong u hadu ka balai bat sa pateng bendriu